Tubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdob ying jongpi. UMLA jong ke Nongpok constituency uba Meral Bonds im uladawa ya ke Sorkar Jilla bakadai ban penbiangnya ki Jingdon Kam jong ki Jaka ai Jing Sumar ki Badon Haribhoi district namar kum bakalong hado menta ke Sorkar kampat la setia ban bu ya ke COVID-19 hospital hapo Ribhoi district kum bala bu thong ban penkela ya ke MCH hospital ke Badon Hakashnong Umran yang bernai sya ke COVID-19 hospital. Kuman supunkan mau hang ni bau menteri rang ba jong ke Jilla Konrad Kongres Sangma lembar menteri jong ke tenat ke Koit ke Khia uba Alexander L Heck kila kular bayakan ni ke COVID-19 hospital ansa penteri kamno nado ke khat santerik ubna Jilleu Arajar Arpuwei henrai ke bas ngosi ipat kalong bakat hado menta 4 sim la penteri kam Satya yakan ni ke hospital kumbala bu thong kong gade kani gede ke isu kamat ke bangilai budin bangilai keren kapor sekapor mengendon ya ke full fledged covid hospital la ka jong bangin light ban penkle lang ya ka nong pos hospital and gwi PSC CHC bangi ni don bangilai budin aduk snem ka beladet bangilai keren ya ketika MCH hospital ka don Umran ban convert kum ka covid hospital bat wilayo ban dek jengok ya katu nak liang yang sorkar kala pliang ya kani kila betha ya health department ban take off ikan hospital, bat kilai keren, bat kata terus, kumulai itu dah menteri orang bah apa yang baga tata terus kan setiap obar man penbah, man penbit, penbiang yang di dalam kam ke infrastruktur, ke equipment diberi apa. Menteri jong kau ke Khia, iba elhek dah lede lawan, ngalayok dalam lang itu bersih. Hadin ketu kalau ada ngejing jurip, nak kaliang jong ke parti kongres, ngalayok ngejing jurip hantu, bat ke respon ke jubab kami ngiyok nak ke health department kalau bah. La kenong no haswa ke kat santri ujun la ban pen operationalize mereka mun ban penuang kam dari mentangi iba ka klem som la urlong dalit ngada lade radin katu dalit ban pit kita long kumju di tegi ngai kan ke jing bomlong serius nak yang jongka sorka nak yang health department kumno ban simkia na ka banta ban yakun yang jing posted ka kelam khamtam kalau ada ngidon kan dia full fledged COVID hospital kalau kenang yo urban position ni lady banyak kun nak kita ke third wave kumbala apa suatu ki expert kila batai lupa long ba kala paduan kan ni kasin ke balai ke bukan sawan ka ban kam ta lagi kena apa kam ta ter kat kum jung batai jung ki kum ke district mengimpan krek kita kuat bat ngida kerpat ya ke sorkar mardol kini pun urlong no ya kini COVID hospital po MCH hospital ke badan dia po